Roma 5 ayat 9. Ay nung naman yung bono ng sini. What is yan? What is Stream lagi. Roma 5 ayat 9. Ang si Pangalaho pangalaos yun ini doon kasi ay bilangin ni pangalaos yun siyo makapagyan na karopi alay ito sumulong to na karopi ino kasi mo ang balata doon basa-basa ino ni pasi rohaw ni Masaya Joma Jesus Kristus. Roma 5 ayat 10. Anay sudah orang itu siang dari Sana putra datu. Amanat yang akan datang ditunjuk rumah jodoh sendiri tanpa terkecuali jauh maju mak yang kota akan ditunjuk.
Bapak Sinta, Mama Sinta, Sinta, Rebecca, Elma Nulang, Pak Guru Pasar Ibu, Mama Leni, Sita, Sania, Bobo Sironga.
Apod inyo, mahite ang isi balulay.
Yeah, yeah, tap tap player.